Yung dalawang babae doon, sabi nila, nakita nila si Brel Brel, hi, sabi niya, nag-hi siya, pinline kiss siya. Tuwag-tuwa sila, yun o, yung dalawang babae doon. Yung nakabukas yung hood niya. Dumaan lang kami. She's so adorable. Tapos narinig ko nung palabas namin, sabi niya, I can babysit her. Be, alagaan na ka kanunita. Haalagaan daw siya. Na, Be. Ito yung basurahan, Ken. Ito. Paano ko paging kinup yan? Ito. Ito mo. Bakit pwede naman? Wapin pala niya. Recycle niya pala yun ni Dad. Na? Iya, recycle yun. Bumi ka, babe. Yung bag ko. Open. Surprise! Open. Open. Surprise! Surprise! Ha? Uy. Buli mo yan. Bakit may itlog ka? Tara. Atati kang egg? Tara. Atati kang egg? Nanya yan? Egg? Bakit may egg ka? Na? Ano yung ganito yung takal egg, oh? Bel, dun oh. Madami pang egg dun. Egg. Egg dun. Egg dun daw. Egg dun. Cute-cute ka. Ano aran eh? Cute-cute ka kano. Tara, Ken. Be, iti tatang, be. Ito, tara. Let's go. Be, let's go. Let's go. Ay, ti daddy. Dad. 79 niya ini, oh. Nadi. Hoy, good job. Kaya ka good job. Di, bili tayong scooter, oh. Bibili na naman siyang pangisda niya. Tapos di naman siya nakakahuli ng isda. Scooter rin, no? 79. Ayaw mo? Para pag papasok ka sa vacuum daw siya, mag-vacuum. Maglinis ka na. Kani ka ba? Tinawag niya pa yung tatay niya, Dad daw. Dad. Maglinis ka, Kani. Vacuum siya, vacuum. Nakita niya yung sabi niya, dinosaur! Ay nakita yung vacuum. Mag-vacuum na lang daw. Dinosaur. Be? Pakumelon? Kita nanan. Cocomelon daw. Nino yan? Nanilagyo yan? Nanilagyo yan? Nino yan? Cocomelon. Kita nanan. Cocomelon. Sabi mo, Cocomelon. Kita nanan. Lagi siya. Ayan. Ito yung gusto ko, yung may sink. Oh. Kaso, yung tumatayo, ito yung di tumatayo eh. Gusto namin yung may stand. Ne, Be? Tamburi mo, Be? Peppa Pig. Peppa Pig, oh. Peppa Pig. Brielle. Hoy. Camping-camping na ano, daddy, oh. Camping-camping na siya, oh. Wow daw, wow.
Takwa mo rin bitis ko, be. Ay, 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 ay. Ayo. Pero sog. Tayo ka na, be. Nasa bahay na kami. Dito. Naalala ko yung binili ko palang sinelas, oh. Muntik na niyang hindi kasya. Nebel? Ay. Bel mo. Ganda ng paa niya, oh. Good job. Ah. Meron siyang Cinderella sa shoes. Ken ka? Sis. Cinderella slippers. Yan yung Brel. Nasa bahay. Oh! Ika, mayabang. Kayabang mo. Ay. Madami na naman siyang sinayawan kanina. Brielle! Brielle! Come here. Ito yung bahay ni Brel. Ah. May nakit kong mat kay Disney. Kuning kulang niya ken malati ya ito. Be, ano to, be? Ano to binigay mo to, be? Ano to binigay mo to? No ka rin bati ni dad. Ini styro. Ni binili ng styro ko na.